Veliki pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u još jedan vlog sa našeg krstarenja Mediteranom. Jutro smo pristigli u luku Palma de Mallorca i već smo uspjeli da stignemo i do glavnog gradskog trga u ovom gradu. Palma de Mallorca spada u grupu Balearskih ostrva i pripada Španiji. Ovaj grad broji oko 400.000 stanovnika i mi ga upravo danas obilazimo sve do 20 časova kada je najavljeno iskrcavanje broda. Naravno, mi moramo biti sat vremena pre toga na brodu. Zato hajde da iskoristimo ovaj dan maksimalno i uživamo u Palma de Mallorci. Krećemo! Majorka pripada Kraljevini Španiji i predstavlja najveće ostrvo koje pripada grupi Balearskih ostrva. Ostrvo Majorka je turistički počelo da se razvija 50. godina prošlog veka, a najveća ekspanzija je bila u periodu od 1974. do 1984. godine. Glavni grad ostrva je Palma de Mallorca. Do Palme se može stići brodskim prevozom iz Barcelone, Đenove, Civitavecchije, a ovaj grad ima i svoj aerodrom koji je izuzetno frekventan. U glavnom gradu postoji preko 1500 hotela. Oko celog ostrva postoje plaže u dužini od oko 550 km i najveći broj njih je pod palmama. Klima je izuzetno prijatna, nema velike vlažnosti, a ima dosta zelenila. Prema statistikama, Palma de Mallorcu godišnje posjeti oko 2,5 miliona turista. Pored Majorke, na sat vremena vožnje brodom su Ibiza i Menorca. Ova Balearska ostrva se nalaze na pola puta između Evrope i Afrike. Iako je Majorka ostrvo, tragovi njenog nastanjivanja se beleže još od davnina. Najveći razvoj je dostigla za vreme Rimljana i Mavara. Rimljani su otkrili da je 80% ostrva pod šumom i to pretežno borovom šumom. Kako je bilo prisutno i kedrovo drvo, njega su koristili za izgradnju brodova. Baš zato Palma de Mallorca se razvila u red najvećih brodogradilišta za vreme vladavine Rimljana. Zbog svog položaja, Palma je od davnina korišćena kao prirodna luka. Brodovi su najpre transportovani prema Barceloni, a odatle su korišćeni za dalje pohode. Rambla na Palma de Mallorci. Nalazimo se na glavnom gradskom trgu u Majorci i kao i u Madridu i u drugim španskim gradovima naziva se prosto Plaza Mayor, glavni gradski trg.
On je zatvorenog tipa, kao što vidite, tako da se prolazima dolazi do ovog mesta, a na samom platovu se nalaze kafići. Glavni gradski trg je nastao još za vreme Mavara i to je bio centar života na Palma de Majorci. Oko njega se razvijao stari grad i ti objekti su građeni pretežno u 13. i 14. veku. Stari grad je relativno male površine. Ulice su uske i isprepletene. Postoji jedan deo shopping zone, a ima i dosta manjih trgova. Ono što se meni jako dopada ovdje jeste što je za gradnju objekta korišćen taj mavarski stil, u smislu da su objekti relativno blizu jedan drugom i da svetlost, odnosno sunce, teže prolazi do ulici. Ovo je ulica koja se račva od glavnog gradskog trga i u njoj možete pronaći dosta radnji za shopping. Evo, kao što vidite, ispred nas je Mango, Mac, vidjeli smo Guess, Stradivarius i Camper, tako dalje. Danas je 12. oktobar i rekli su nam da je danas neki državni praznik Španije, te iz tog razloga mnoge radnje, nažalost, ne rade. Inače, mi na ovom putovanju smo obilazili Italiju, Francusku i Španiju. I dalje ih obilazimo, obići ćemo još po jedan grad iz svake ove države. I rekli su nam da, što se tiče cena, da je Španija najjeftinija, pa onda Italija, pa onda Francuska. Eto, čisto da imate parametre oko visine cena u ovim zemljama. Drage naše dame, ukoliko dolazite u ove krajeve, mada koliko je meni poznato, ova radnja postoji i u Atini, dakle u Grčkoj, obavezno uđite unutra, sasvim sigurno ćete izaći makar sa jednom kesom. Mi smo ovu radnju otkrile pre, pa ja ne znam, 4-5 godina ovdje u Španiji i od tada je redovno posećujemo i od tada redovno kupujemo baš ovdje. Cene su pristupačne, u rangu negde H&M-a, Zara čak možda i skuplja. Dakle, obavezno posetite Sferu. Znate li šta je još sjajno na Majorci? Sjajno je to što je sada sredina oktobra meseca i što se mi ulicama krećemo u kratkim rukavima i ovako kao ja bez rukava. Trenutno je 28 stepeni i inače, koliko niste znali ovaj podatak, Majorka važi za destinaciju sa veoma velikim brojem sunčanih dana. Procenjuje se da ih ima čak oko 300 u toku jedne godine. Baš zato predstavlja idealnu destinaciju za letovanje i uživanje u svakog godine. Stigli smo do španskog trga na Majorci, ali kao što vidite on je pod rekonstrukcijom, tako da samo jedan mali deo možemo da vidimo. Kafići oko španskog trga. Dok čekamo večeru, morali smo da napravimo jednu malu pauzu i nešto kupimo u pekari ovdje na Palma de Majorci. Uzeli smo empanjade, one su slane, znači da svako pojeda. Jedno je sa piletinom, drugo je sa nekim drugim mesom. I uzeli smo slatke. Malo drugačije zove, ali slično. Dobro, kako se zove? Espa. Ovako izgleda iznutra, punjeno je mesom. Kvalitetno i ukusno, to ovako nesporno, međutim nije nešto što je nama od ukusa strano, drugačije i ne, da se po nečem posebnom izdvaja. Svakako preporuka da možete da probate, ali nije nužno.
neko unutrašnje dvorište koje izgleda fantastično. Nalazimo se u arapskom delu Palma de Majorke, iz tog razloga evo na ulazu u ovaj deo grada dat je prikaz Mavara. Stigli smo do arapskih kupatila na Palma de Majorci. Inače, ovo je teritorija koju su nekada zauzimali Mavari, koji su bili Arapi. Iz tog razloga ovo je neka njihova zaostavština koju su Španci adaptirali sada u turističku atrakciju. Blizina afričkog kopna dovela je Mavare, koji su bili muslimani, na ovo ostrvo u 8. veku nove ere. Mavari su bili prvi koji su razvili ostrvo do te mere da je Palma de Majorka imala veoma važnu stratešku poziciju u periodu od 8. do 13. veka, kada je dinastija Aragona krenula u oslobađanje ostrva od nevernika, jer su hrišćani želeli da zauzmu ove prostore i proteraju Mavare. Svojim dolaskom na ovu teritoriju Mavari su razvili trgovinu. S obzirom da je blizu Afrika, blizu je i Barcelona, ni Provansa nije mnogo daleko. Imali su odlične trgovačke veze, te je Palma postala glavni grad ostrva još u 8. veku. Ovo je inače jedini ostatak od Mavara. Ovo je jedino što je preostalo od Mavara. Sve ostalo je uništeno. Na mestu gdje je sadašnja katedrala, nekada je bila džamija koja je srušena, a onda je od materijala džamije napravljena katedrala. Jedan od glavnih simbola Palma de Majorke jeste katedrala koja spada u najveće gotske katedrale koja je građena od peščanika. Izgrađena je za vreme dinastije Aragona na mestu gdje je nekada bila džamija u doba vladavine Mavara. Dugačka je 121 metar, a široka 40 metara, dok je brod katedrale visok 44 metara, te tim dimenzijama parira najvišim i najčuvenijim katedralama sveta. Na Palmi nema zlata, ali ima srebra, te je 4,5 tona srebra korišćeno za ukrašavanje katedrale i to pre svega za oltarski prostor. Jedino zlato u katedrali je u krstionici i ono je doneto sa severa Afrike. Za izgradnju su dovedene najčuvenije i najpoznatije zanatlije sveta. Čak su i iz Venecije dolazili majstori koji su na licu mesta postavljali muransko staklo u raznim bojama radi izrade vrhunskih vitraža. Imali smo nameru da obiđemo i katedralu iznutra, međutim, kada smo mi došle, ona je već bila zatvorena. Mi smo došle nešto pre 17 časova i ovdje je, barem po ljudima koji su bili u okolini katedrale, bilo održavano verovatno neko venčanje i iz tog razloga je zatvorena cela katedrala. Dakle, svakako proverite radno vreme katedrale ukoliko dolazite ovdje. Kažu da itekako vredi vidjeti, a ulaz u katedralu se naplaćuje. Trenutna cena je 9 evra, kakva će biti kada vi budete ovdje ne znam naravno, tako da proverite svakako koliko košta ulaznica. Koje veličine su kruzeri, odavde se može možda i najbolje vidjeti. Naš je ovaj levo koji manje izgleda odavde, a razlog tome je što je dalje parkiran u odnosu na centar grada, ali jedan i drugi su veliki.
Evo nas u šato autobusu koji prevozi sa kruzera do Palma de Majorke. Uletili smo prve, tako da iz tog razloga nema nikoga, ali stižu ljudi jer je polazak, odnosno isplovljavanje najavljeno za 20 časova, što znači da sat, najkasnije pola sata pre toga moramo biti svi na brodu. Nadam se da ste i vi uživali kroz ovu kratku šetnju Palma de Majorkom. Mi svakako jesmo i apsolutno vam preporučujemo ovu destinaciju za obilazak u bilo koje doba godine. Ukoliko vam se dopada ono što radimo, možete zapratiti naš kanal, možete deliti naše video snimke i komentarisati. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav odavde sa Majorke.